Yang ini Coach Signature Double Pocket Tote in Signature Vanilla. Kan ada some orang macam dah boring dengan colour Signature Brown kan. You might want to consider getting Signature Vanilla lah. Sebab Signature Vanilla ni dia ada still ada brown sikit, tapi dia macam molek putih and also senang nak matching dengan any baju. Okay, material kalau nampak MK ni coated canvas which is PVC. Boleh fit up to Phone Pro Max kat belah depan ni. Lepas tu kan yang ni belah dalam dia ada zipper dekat atas and also zip pocket. Yang ni kan boleh fit up to laptop 13 inci. Tapi kalau masuk laptop kan, yang zip atas ni tak boleh tutup. Untuk strap dia pakai leather dekat sini. Base ada juga pakai leather, smooth leather. Boleh terletak elok lah. Letak kat shoulder pun selesa. It's not really too big. Now belt akan letak ke gambar bila pakai sebagai shoulder. So for this one, harga dia RM599 sebelum voucher. Anda jangan risau, kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.